Salagwe ni sinzi Joe Biden ki Ukraine ke sinzi Volodymyr Zelenskiy ta le potang kapyo nang la thukte thumyo nang te America Ukraine la muthu te kyapkyo nangyu ngeten so nang yopre jete the jesu potang kapu ne seta shikpewe nang Russia ye Ukraine ki chili yimbar ngunzi thoba Crimea la zenzu cheba ter America namya ngunzi chegyu memba tang America ne yeji ta zamni nyamti gezo ki Shacho Ukraine nangi Russia neti di swebe kanyo ka sitabla gyabjo chazan chigi chosim gyalin chigi yueche sayopshi. Tishin thari guti namba nyegi war nushu ta namshi toki sichu ta Ukraine nang koksa risun la tapsu checho ta yu tishin rimbe changzu Atlantic jiji makdun dikzu ki tsongmi nang la zuygu dumba soki to kudu nang yopshi. Tetan chua tsung sinzi Zelenskiy la America Jason Tungji Lloyd Austin ki Nelen ta Thume Chontu Nangbe to America Ukraine la Pargo ki Khozu Mala ta Jason ki Nuba Tembe Kolakja Shen Tewe Agur Saya Thukju Mane ki Tisun che Roram Nangyu Seta Nang Yopse. You can count on our continued support in the face of Russian aggression. Kushab Austin ki Ukraine la Russia Zengwe ki Digu Kala Donglen Chewe Nang la America gyabgyo nangyo yinba setyo nangdo batang cho tsung kongki taja Ukraine rangwa rangze to nete milu sumju korwe to la gasu shu nangdo. Sinzi Zelensky ye kongni nyewe tasha ki nangla potang kabyo nangla dunbyo chungwe zamni ki guti nyungshe te tene jik yinba te kene la ngunzi nangde gamyo chenpyo to gati che she tang. America ni nganji nganzu thapju ki nyamtro ta nganzu gegab ki tawang sonne to gyabjo yuwa meba nangge te yinshe kongki gegyu shik gyu de sungdu. Thare Ukraine ki sinzi Zelensky ye Washington ki samsi ki kapsu America trezo ki Ukraine to ki ledun henzo ne kongta lensa mingma ni jenzub nang yopshe. Netse di America lungti kangi sarkwe pa Oshtav yari shi pe de kumupema deji ne chokti da nyandu shubayin.